katak reconciliação ne espaço ida ita nahe biti bot, mas be justiça mos ita precisa hatur hololos. E mensagem ida ne laos det ba ita povo bain, mas be ba ukunan sira. Ukunan sira ne bemak agora ukun darau ba itania história lelos, ba itania reconciliação, ba itania justiça ida ne bemak ita sehaturne. Basaliman ikusliu ba itania nain orador nain rua, testemunha nain rua. Tempo tu irmai, ba sessão da ruak nian, hause fobi bantomak mos, ba itania testemunha badal tulunian, ya sessão segundo nian. Taung hau husikela tempo, ba itania maung Albano Marshal. Nebemak se for testemunha ba caso Abu Bakar. E a igreja maliana no cerimônia pose milícia firme e a balibonian. Hau fiar katak foi saya sira dalam rumah sidau koronamos Abu Bakar satan ni acontecimento sira, ni caso sira. Itabot sira, liu foi saya sira, mos dalam rumah sidau katene semak milícia mak saida. Então, usi tene testemunha ne se for sasing baita, konaba caso Abu Bakar nian, nomos prosesu bahira militar Indonesia formada dauk milícia iha balibo. Tempo toma o hinloron ia tempo idane ite bela surmalu ho kondisau ne be makdiak no saudável tebes. E permite mai hau atu hato haunia sentimento o sofrimento ne be mak hawasoro durante envolvean iha resistência, liliu iha frente clandestina, hodi tomai iha 30 de agosto de 1999, hodi fo nia resultado diak ba o hinloron itabelehetan ukun rasikan. E haunia respeito ba conselheiro Nacional Centro Sega, ho ninia equipa, ao respeito ba presidente conselho imprensa ho nia equipa, ao respeito ba associação vítima ho nia equipa, ao respeito ba administrador posto Balibo, ao respeito ba comandante esquadra Balibo, ho membro sira, ao respeito ba família vítima sira ne bem participa ti fatindane, e ba reverendíssima madre ho estudante seus colégios Maliana, estudante se Balibonian, e ba veteranos sira na bem presidente do Tribunal de Recursos nia pai, hosi hat lawana, acompanha sira ba fankarau ia parte asulau fatubesi uraho lispat ponlala, hirak ni hoto maka horihau ba hak basic hok maluk sira na ba hodi hanorin hau kona ba clandestina. Hau senaba mai toiha 1991 acontece 12 de novembro hedili haunia Alin Rasik ho haunia primus Francisco Maia ho Patricio Santos Marçal sira na rua hosidile mai organiza Ami jovem sira hene tamba momento na bane aminia resistência ne liga direta det ba iha maluk sira ya parte mera na ba antaun sira hahu organiza amit envolve an iha grupo Sagrada Família hahu sinaba ami organiza malu depois ikusmai iha 1900
95, começa moção na caso de Ramaliana, caso ida é mabolo, caso Sanusi Abu Bakar tambah, muslimano ida naran Sanusi Abu Bakar, nia serviço hanesan funcionário ia rutan Maliana, ia momento na ba nia akum Timor ne ba Indonesia, ame balibo makafaan rai ba Indonesia, o sentimento ida ne ame moso Liosi Senhor Amílcar Tavares organiza AMI, e a kala nekedas, AMI ba querer que expando que SMP balibom, depois AMI ba husu, atu, depois idane, iha domingo da desan, AMI ba misa, AMI expando que AMI taude tamini farularan, depois atu misa ne, AMI hodi expando que AMI subarhela, depois de amo bate iha altar, expando que AMI subarhela tabernak, fatimbe narsa, tabernak irnian ne. Depois, momento na ba, amo zon subang gafon SVD, mak ang parukihane, agora ni é sofer de dili. Mas be, amo zon subang gafon SVD, niya, momento na ba, niya feriado, ni Bate Flores, niya informa hela ba, iha amo Yosep Tani, maka may dirige misa, ihane. Amo Yosep Tani, momento na ba, amo paruki iha tulari. May beni sa atulari may halumisa ihane. Antaon Senhor Amílcar ho amin na inhira, ho saudoso na inhira na ba makamati tiyaw na iha 1999 na ba. Sound lo que expando que a igreja na oin, depois ami começa halo demonstra sa amai. Ami mai to iha loza Indonesia ni ida naran mistri ida naran Nadir, ao mesmo tempo ni lo que loza iha karaik. To ihane ami haurasik hahutuda haunetio naran Patricio ohin haware niamos yane niamos acompanha tuda hahu sine samai amila hakilar idabe viva igreja católica viva Don Carlos Felipe Ximenes Belo amila hakilar na mai be hakilar filafali viva Cairala Sana Guzmão viva José Ramos Horta viva Timor Independência, Viva Fretalin, hirak na mag-ami começa hakilar sa may. Sestiyaw na ho si ami lisensa ba amo paro kune. Antaon may to hane ya umay ida na ba nene nemos be loza Sumatra ninian. To hane haurasik magtudatan dalida. Hau tuda fatu ki haniliman na tuda to antaon kolega sermos acompanha tuda, amene loza serrahun hoto. Umarua Indonesia ni umarua ohine, antaon hau to ya hau nia uma kunua, hau futi balde ho sabang sira atu ba haris iha bematan. Hau foi na atu futi te balde ho tuwaila atu saiba, ba pane hamrik ti hormatan polisi na rua hamrik ti ida narang putu, ida narang gede. Ema bali hotu. Sir na rua hamrik ti hormatan. Agora ami persisa itabot, thank ba kantor polisi. Antaon hau husik hela balde ho tuwaila, hau halagedas hau polisi na acompanha hau maya kantor polisi. Hau to kantor polisi los doni amo Yosep Tani ihatia igreja laran. Nasa desculpa, ihatia kantor polisi laran. Antaon ihana ba mafuti ba mestre Edu mo sa mafuti ba, mestre Rimun mo sa mafuti ba. Senhor Amílcar ho Senhor Franz sira halaitia badili. Antaon amo Yosep começa hirus. Amílcar itu tidak bertanggung jawab. Dia berani berbuat tapi tidak bertanggung jawab. Desculpa ne, au kolia buat los nian bema ka hau hare ronalasi ko si amo Yosep Tani. So nune mau Marsal, ia tempo ne bane emana hira, mak mau Marsal hamutu ko sira organiza demonstrasaune. A organização ami na sanolo recendet, mas ia demonstração ne ami barak tambah halu ya loron domingo depois de misa tiawana. Antaun sira haruka ami wajib lapor. Sira haruka. Ida ohin nain sandulu ne mak tengki wajib lapor. Nain sandulu ne bema kahu organiza la demonstração. Mas sira sestia. Sira sestia, sira fotiret maka hau mestre Franz, mestre Edu, ho amo Yosep Tani. Ia ne bele hamrik, por favor. Mestre SMP. Sira kayaknya lah ya kari. Ok, por favor. Depois de ida ne, antaun ami começa a organizar. Liosi grupo Sagrada Família ne ko hau questiona. Amimos hahu ho de organização Sagrada Família ne bahabelar iha posto administrativo hat iha município Ekusi. Iha na ba responsável máximo maka Senhor José Sani.
Depois de idane, ia 1970, 1997, how continua pa Fancarau iha Ermera, iha area Dauhati, suku Fatubulu. Iha momento na ba, how tinan-tinan sempre ba fan na ba, may be, iha tinan idane, iha 1997 ne, astente lebo, agora lemezaletan how dia kama, anta hauhan, de repente asuhatin barak, husi oing, husi kotuk, asuhatin barak. Anton how fotibikan mamuk ko mamuk na huri saiba at baraiha kotuk. How fen saiba, bapasir si utu kilat may how. May besir la kuli buat tidak. Hamus la kuli buat tidak. Hamus name for bondia basira. Depois ida hakat mai. Anjing udah mau gigit orang, kamu nggak mau usir anjing, puki mai kamu. Antau how dunite asu. How dunite asu ne? Depois sira liu. Sira liu quase 30 minutos. How tum fale mai hare krau. Padahal sira liu mas sira observa ela how. Anta how tu mai. How hetan te sira balu hamri khela ai samtu kohon o kafe larang ne. How fil fal kedas. How fila sira langsung bulu how. Hoi, sini. How sengaja larona. How continue ba. Woi, puke mai sini kamu. Anta fila kotuk mai sira bulu how. Bulu te how baturtik ausidok sira husu. Dari mana kamu? Saya dari Balibo, Pak. Balibo itu di mana? Hawa tudu mai foto latung ne. Hadang Bapak mau tahu Balibo itu di gunung yang agak kabur-kabur, itulah Balibo, Pak. Kok jauh sekali? Kamu datang di sini bikin apa? Saya jual sapi, Pak. Kenapa jual di sini? Ya, saya pilih jual di sini karena tempat ini agak strategi. Kenapa tidak jual di atas? Minta maaf, Pak. Saya bukan orang clandestin. Agora, sir começa a rasta hawana. Mas, how osirhusu. Mana surat dari Babinsa? Dan maaf, Pak, surat dari Babinsa tidak ada. Kalau surat leges, surat desa dengan surat leges ada, Pak. Tidak, kita butuh surat dari Babinsa. Maaf, surat dari Babinsa tidak ada karena Babinsa kita orang bodoh tidak bisa buat administrasi. Kamu bilang tentara itu bodoh, kamu sir sutahau. Sir sutahau hau ses, kamu mau tangkis? Tidak, Pak. Duduk. Harus hau tur maksir pika hau nain tur. Pika tehane, depois ida mai rasta hau huri tamite kafelaran. Hau tamite kafelaran, tumba iha kafelaran iha mota wanida, depois motane rai dodok. Hau tote be rai ibone hau samane metintira, hau tumba ting mationa, sangkur silu tiona ne. Antan hau be samane tiktia be kafe ne, nia rasta hau do tumba rai naruk ne hau lakoiba, hau rasta falimai, nia rasta hau rasta nia, depois nyobriga hau tumba, hau dihanasane. Dan saya tahu Bapak punya kuasa untuk bertindak menghina dan membunuh. Tapi kalau Bapak sampai tega mau bunuh saya, Bapak izinkan saya berdoa dulu, Pak. Karena saya tidak bersalah. Dan saya minta Bapak jangan bunuh saya di sini. Bapak tolong antarkan saya ke Ermera. Suruh saya berdiri di bawah tiang bendera merah putih lalu Bapak tembak supaya Bapak kata Balibo wanita hal torturane hal hare may betomate hal lahetan. Anton nune Bapaknya komisa prendian hana kartaun KTP. Baik, sekarang kamu punya KTP kami tahan dan sekarang juga kamu harus lapor diri di Pos Telekom 700. Hau lahetan Pos Telekom 700 nih nebe. Anton hau sabah husu ya tiu sir henaba. Hau her mera ya fatine keleur, maybe fatin wani be ohin Telekom 700 nih hau fina turun hau si bapaknya kuliah. Antan hau husu ya be labari ida naran Dinis, ida naran Domingos. Hau dian iminero hatene ka Pos Telekom 700. Antam makabe Pos tu be ko pesusir niang ne. Ta pronto sir nero acompanha hau sabah. Hau sabah am sabah tola letek ne. Hare sinor maru kempes be frente armada ida maru kempes nya foli hala bola. Anta hau deslik, ema sir ema lakuin ese, hau makuin ese fal, ema makair fali. Parhal ema ne saito na keleur. Antaun hau ba hau toba ko pasusi da makihalaran, hau ba fo kontinensi tenia, depois hau tur apresenta hau nia depois kenapa? Saya disuruh lapor diri, Pak. Depois nia husu. Kamu tahu kesalahan kamu? Tidak, Pak. Di sini kamu
Kamu bikin tu ida atau serviço a mutu ko Bapak Sira. Bele tamai ha bele hakat bahane ba? Lai. How depois de forte how be informação di hangkata how kontrato hudi be bapanya be nasa osan bantuan si idetenia ne antaun nya haruka how filfali mai be how na KTP nya la consegue fo tamba momento na bane iha bulan Agustus laran sira yang kita sedang siaga 1 KTP mu kami tahan tanggal 31 kamu ke sini ambil kamu punya KTP Tanggal 31 ya 99 ona. lai iha dia 27 capturane ia dia 27 de 1997 agora how hakat liba Ya. iha 99 nya iha 99 iha quinta data dia 7 de abril João Tavares bentuk milisine iha município iha municipal Maliana iha tempo na ba hosi balibomos manebe makalako involve amba independência sir lubuki ba tuir hotu antaun ami fila falimai iha kalan iha dia seti kalan tia aminia bairu depois halu captura sound bahau antes sira tu captura ne hau sesti hosi umane bahalai ba natarlaran subari natarlaran hau subar tia natarlaran sira tuir ba foti hau iha na ba depois fotimos ho haunia primo Gilberto amina en rua sir foti na ba hodi mai iha uma depois sira continua hodi ami bai batu gede hodi ami batu gede sira perpara uma mamukida sira na hete biti halaran depois haruka ami atu tama bai huma larang ne mai be ami receita la koi tama sira obriga ami tama dal tolu ami mos receita dal tolu depois ami na rua hili tur hela iha bangku ida iha baranda begitu ami tur iha baranda ne sira começa tuku hauni ibun depois tuku si kutuk tuku si kabelan sira começa be baku amina irone ema baku amina irone hawa tu kolia lolos karik ema barak kan sei sira karik bak sira bak to amina iro monumus ladiak tuku monu basorin desimu to sira baku to sira baruk sira ba futi fale ai reo sira prepara to haluto ne hodi mai bakuluk irmão Gilberto how ne bak sira baku hanesne irmão Gilberto sira baku kala metro rua husane sorin to Gilberto monutun depois sira mai atakali suk fale how ataka how sinti bala bela how hamus monona antaun how kuda metintia how sikut sira how ri haksoi chai baliur ida naran pirser ni karak sira baku how hosi umane how hakiru ku ituan how to te iha sirde dapur kotuk lit ba beposida how tam to ifrina laran to how label how to mono mak tentara ida naran Agustino Moruk agora se mori se motain nidiam parawana how halai me hakuak tentara Agustino ne how de usa azurinia how de maun azuda how lai mai be sira continua baku tentara ne mak tangki sasane nina arlozi ida sira baku kon nina arlozi taling mono koto depois arlozi ne mono depois sira começa hakiduk hoto ties balu ida fali naran domingos anoit ne foti fali ai reone ida hodi mai how hakwa kela de tentara Agustino Moruk ne hus fali uin sono fali how ne rentos ne mak ida ne kuak na klesia ne how ne ran tudaan sai barak anton how foti how ne faru ne how falonti how ne be ran ne sira hare ran barak how ne ibung ne kuak barak ona antaun sira começa hakiduk dia mak how mai foti fali how ne colega Gilberto ne be monu hele baranda ne how foti nia depois sira continua desak amina en rua tem que baia Kodi Maliana amina continua ba Kodi Maliana begitu ami hein kareta trekir samai sira dian agora embasa sira parate dian harok embasa kareta na bana amina en rua basa kareta antes amina rasai milisi sira ne ia kareta laran na konutiana i kareta ni be tur fatino sukul tudikat sono fali amine Bele hakat liu ba ya tempo ida to Maliana juramento ne. Depois maksir foti ami hosine hodi ba mai koramil balibo kastigu ya balibo iha ne musir halu demo hasur hau
sira dihan, bunuh dia, hoto killer, bunuh dia, hoto killer. Hautama kantor Kormilaran, sira dihan senem. Pagi Pak, saya minta dengan hormat, Albano harus dibunuh. Khususnya kantor, ya Pak Kormil, Albano harus dibunuh. Kalau Bapak tidak bunuh dia, mau deku dengan batu gede, dia tidak akan turun. Antaun, sir tahan ami habalibo, kontinua kalan, sir futi ami bayah kode maliana, objetivo Bapak atuho. Ami toya kode maliana, sir apresenta ami bayah kasat intel Pak Trisnu. Depois, ami na intolo, ami mau itu balibone, ami acompanha os kolega ida nyala hetampako, may ini halai tama kantor Kormil antes, Ndaran Lopez. Antaun ami na intolo na, sir futi ami husine bayah maliana, ami ba toya kasat intel niane, kasat intel futi husu. Mana keterangan kamu? Ada keterangannya tidak ada Pak. Keterangannya tidak apa Pak. Antaun sira halu te interogasi Mbak Ami, depois ami tambah hal tu kolhe barak mas tambah tempo maka limite nebe how barak rate. Depois te ami fila fali hosine ba mai, maka sira foti liberdade ami ya kode maliana, ami fila fali mai maka loron ho data how la lembra tiona. Juramento ne sira jura geral de tamba ami barak ami basic atos resi nebe sira jura geral de ami forma hosi idane milisi comandante milisi sira hosi 13 di município nene hosi ne barra do leste campo ami mesak mak parte ida be kareta mi ampara na ba depois ami juramento sira ne John Tavares mak hoso se abang bairua imi bota kontra apa hal saya ide be imi ami hatan oho Dalitan, si abang beri imi bota kontra apa hal saya de ba imi ami hatan. Oho. Dalitan, si abang beri imi bota kontra apa hal saya de ba imi ami hatan. Oho. Losona abang beri imi bota kontra ami si oho imi. Mas no fim to ikus ami bota kontra. Fiar kata juramento nebe maka sir halone tuir sir na karak, los tuir ami na karak. Nebe ikus agradece tamba uhin sebel hamri ke fatindane hode Kolia. Obrigado. Obrigado, Barak. Kita bahasa lima dalai datan. Kita nia mau Albano antes tama bahaya juramento mos petan captura saun